Morning mga ka-online, napakalakas ng hangin, napaka-presko ng panahon. Andito tayo ngayon sa Presentacion Camarines. Yung nasa likuran natin, Barangay Pili Presentacion Camarines. Yung nasa likuran natin, hindi ko alam kung mga village yan o subdivision, o hindi ko alam kasi ang dami-daming bahay. Kitang-kita dito sa pinakatayuan natin. I-explore natin kung ano ba ang meron dito sa Barangay Pili Presentacion Camarines. Tara, samahan niyo ako. Tayo ngayon sa mini New Zealand ng Barangay Pili Presentacion Camarines. So napakaganda mga kamulan, napakaganda ng environment, talagang mapakaw, napakalinis yung mga damo, green na green, napaka-presko tingnan. So ayun mga ka-online na Barangay Pili. Okay, dito tayo Barangay Pili Presentacion Camarines. So ayun, ito pala yung tulay. Ayan. Tulay. Ayan. Oh. Stuck on you, got this feeling down deep in my soul and I just can't lose. Guess I'm on my way. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. Mighty glad to stay. Pili Elementary School, Karokan District. Saan ba tayo? Okay. Presentacion Village. Presentacion Village. Village. Kasi ito. Okay. Presentacion Rural Health Unit. Okay, ito pala. Ito pala yun. Harong ni nanay.
nakikita natin doon kanina. Ito yun. Ayan. So yan, bukid yung kabukiran yung taas, tapos dito sa baba. Maganda yung lugar, parang napaka-peaceful naman dito. Got this feeling down deep in my soul, and I just can't lose. Guess I'm on my way. So hard to see, and that a woman like you can wait around for a man like me. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Uniform na uniform yung tapos dito And I know just where I'm going. ito yung pinakamata. My troubles and I throw them all away. First this time, little darling, I'm coming